وزارت اوقاف و کاربارên آینî ya Herêma Kurdistanê di îro ve dest kiriye bi dûrêxistina çend malayê gotarxan li mizgeftan. Bi gotina berpirsên vê wizaretê, dûrêxistina van malayan ji ber wê ye ku ew mala fikreya tundrewî li Kurdistanê belav dikin. بەڵام خۆزگە چاکسازیەکان لە منەوە دەست پێ نەکرد لە 2016. Pêngava yekêya vê biryarê dûrêxistina Selîm Şûşkeyî malayê mizgefta Ebdullah Dizeyî li bajarê Hewlêrê bû. Şûşkeyî hevdem endamê Parlemana Iraq û ser bi Komela İslamiya Kurdistanê ye. Selîm Şûşkeyî di axiftina xwe digel kanala NRT re got, biryara Wezareta Ewqaf ciyê ku biryarek îdarî be biryarek siyasî ye. ئەو بڕیارە لەکنی ئێمە مفاجعە بوو و ئەو بڕیارە بە قەناعەتی من پەیوەندی بە شڵەژانی دۆخی هەرێمی کوردستانەوە هەیە و بڕیارەکە پێشەوەی بڕیارێکی قانونی بێ بڕیارێکی سیاسیە و سزادانێکی سیاسی دەیبینم و هەموو ڕێگەیەکی یاسایی دەگرینە بەر بۆی بتوانین ئەو هەڵەیە بە گفتوگۆ بە حیوار چارەسەر بکەین. Wezareta Ewqaf û Karbarên Ayînî ya Kurdistanê eşkere kir di çarçoveya dijayetîkirina fikreya tondotejî bi navê ol biryara hejmarek ji malayên mizgeftan ji gotarxandina roja eynî werin dûrêxistin û her wisa napejirînin ku wan çi niyetek siyasî li pişt vê biryarê hebin. بەشی هەر زۆری مزگەوتەکانی کوردستان و تارەکانیان شایستەیە و لەگەڵ سەردەما گونجاوە بەڵام بەشێکیشیان پێویستی بەوە هەیە کە چاکسازی تیا بکرێ و مامۆستای شایستە بخرێتە ئەو شوێنانەی کە وتارەکانیان وەک پێویست نییە بۆیە ئیسلاحاتی وەزارەتی ئەوقاف لە وتاری دینیا یەکێکە لە هۆکارەکانی ئیجرعاتکردن لەگەڵ ئەو مامۆسایانە و لابردنیان. Li gorî zanyariyên NRT heta niha zêdetir ji 20 malayê mizgeftan ji gotarxandinê hatine dûrêxistin û di rojên tê jî yê ew hejmar daha zêdetir bibe. Li gorî amara Wezareta Ewqaf û Karbarên Ayînî li Herêma Kurdistanê zêdetir ji 500,000 mizgeft hene û li 3,000 ji wan mizgeftan xutbeya eyniyê tête xandin û nêzîkê 9 milyon nivêşker jî amade dibin.